سلام علیکم. امروز 8 سپتامبر سال 2025 قرار داریم در شهر ترسنزودا جماعت دهاتی قراتو در باغ چهارمغزوری چندلر که ما 3 سال پیش همین رو اکای دلشاد خریداری نموده بودم. اکای دلشاد درست می؟ چند سال؟ 3 سال شد؟ چه باید نگاه بینی نقض نکردید؟ همین نگوید که برای چی 3 سال شده چهارمغز شما نه 3 متر شدگی و 4 متر شدگی و نقض نشون، اما نقض فرمولوف نکردید. یک دهخان مونده بودیم. مالانتر بید. نه دهخان مونده بودیم. دهخان اینا خنک زد گفته همش از پیوند بالاش برید. این گشته اوج کرد. این حسابی 1 سالش گم شد اما بعد. این حسابی 2 ساله درخت ما خیل شد. این خنک زدگی نبود که؟ خنک نزدگی نبود. این با خطایی کدمی. این درخت خودش یکمش که دیرتر چی میشده است؟ دیرتر اوج میکرده است، یعنی بعد خنوکا گذاشتن. اینا خنوک نمیزده است. دیر گل میکرده است. دیر گل میکنه، دیر برگ میکنه. درختای محلی علاقه برگ کرده بود، این برگ نکرده بود. اینا خنوک زده است. گفته همش چی کردیم؟ همدارون عزیز این چهارمغزی که میبینید این چهارمغز چندلر میباشد. در حقیقت 3 سال پیش ما آورده بودیم اینجا باغ کردن. اینا ببینید. کلونیش ببینید. نه کلونیش ببینید. اینا ببینید. اینش رنگی قریب پختگی یک اینا کشوید کنه نه اول پوستش گرید کم تر هستن پوستش رو ها این هولی هست وقت هست چون که پوستش نیست همدورون عزیز این نه این خودی ان پوست درونش با تنوک است. همدورون عزیز این شکست می انا به دست شکست خطی پوستی خیلی به دست شکست این اثر اون که بر وقت چی علتی کرده است همین کمترک پوچ برام درونش نه پوچ هم نیست این پوچ نیست فقط این اکا کمتر خم رنگ میشه این پارسل‌هاش ما چی نمیدونم کشوید این همین خیلی بعد از میبرید هم خیلی لود شده میشه ده هم خیلی لود نه هم خیلی ناشکسته شده میشه ده یا که خیلی شپرک میشه ده نه شپرک میگن نه شپرک نمیشه همش ساعت جدا میشه پارسل یک 1.5-2 کیلو چینده بودن از همش یک دانه مونده 2 دانه مونده من همدورون عزیز با دستم خیلی میکنید میشن این نه نکردیم که خیلی جدا کنید یک تک جدا کنید پوستش جدا کنید دستتون قطعی من خیلی میکنید من تمام این همین فقط پوستش که تنوکی است من هم خودش جدا میشه من این در بازار 100 چند سومون کیلو شو 100 سومون کمش نه زیاد از 100 سوم زیاد پوستا که درونش بعد خون که است خیلی خوش شد سر میتابید سر این معده که میشد همدورون عزیز من این چهارمغز چندلر است من این ببینید پور بستگی من ببینید لبای ما اینا حاصلش چینده پرتافتیم برای که نمای درخت و اگرونومی که اکوی منور گفته بودن اکوی منور قطعی کدام یک اگرونوم گفت زدن و گفتن که حاصلش چینتون تا 3 سالگیش که درست گفته کی درخت اوج کنه انا کو من گفت حاصل مونت اوج نمیکنه حالا شما درست کردید ما اکا ما شما باید یک رقم حاصل یک کنی ببینیم که چه خیلی میشه گفته این حاصل مونده توجیه کردید نه انا کو جورا جان شما باید انا همینا ایمجش میبرید انا هم خیل اینا میبرید هم خیل ایناش هم میبرید هم خیل میبرید بریده میبینید و انا اینجا بعد سر میتید و من قد 1.80 شد کو برابر قد آدم بعد همین نودای پهلوگی از برابر قد آدم بیاید یعنی چهارمغز شما رنگ چتر شود رنگ زونتیک شود فهمیدید گپ منم اون وقت شما باید برکه میوبید که شما زیر از زمین پنجه زدید چهارمغز رو اونقدر نشونمون نمیکنه انا ایناش بهتر دیدن کمتر کردیم ایناش بهتر من هر خیل کردیم که ببینیم کنی انا ایناش بهتر انا میخوام کنده بیاد بالا من بستگی پور بستگی من این پور بستگی نه ما چیندگی هستیم پرتافتت میچینده وقتی بهار چیندیم بعد یا تا 2 تا گفتی خودتون که توجیه کردیم یا تا 2 تا مونده این بسیار میبنده ده بسیار بستگی بود این یا تا 2 تاش هم همین این در همین 2 سالگیش میبندد من بس از کدا پیشتون ای رحمت همیوران عزیز ما هر سال از این نیهول میبریم در فروش 50 سومونی نیهولش میمونیم لبای این قدش 50 سانتی متر من چنده نکردیم یعنی گوبین بعد اینو بهت کردم گو دارم چی دارم شکست است اینا گوبین نمیکنه قد این 50 سانتی متر هم نیست کو حاصلش ببینید حاصلش بهترین من اینم چندلر چون خونه کدیمی من همدوران عزیز با چندلر خاصیتی دارد که چون خونش کدام گنجش خیلی کدام پرنده
лона сохта тухм кардааст. Ана ин дарахтатонро фармировкашо болемини нақс кардед. Каму беш нақс кардед. Ин бисёр бастагӣ. Инам 3 солами? ҳамаш як ниҳол як. Ин 4 метр ба ҳазор шудагӣ. Ана дидед вақте тагаша зада тоза мекунед агар ин тез калон мешад ва баъд бисёр мебандад. Мана бинед бисёр бастагӣ мана бинед. Мана бод 2 қуша 2 қуша ва 3 қуша 4 қуша калон калон бинед. Чормағз калониша бинед. Ина бинед. Ҳама пур аз чормағз. ҳамёрон азиз ин чормағзи чанд лираш ана ҳамин. Ина бинед. ҳама 2 қуша. Лаббай. ҳозир мебиём тамошо ман ҳамонҷо чиз ёфтам бо нишондо. Ана ҳамёрон азиз ҳатман аз ин чормағз боғҳо кунед, вале маро заказ кардан як 10 гектар як бародар месохтааст, як 5 гектар дига як бародари дига мекунад. Кани пеши ба чормағз равем. Кани инам не ки фармировкашо безеб кардед, аз замин 50 додед. Инам бояд 50 додед. Аз замин бояд ки ин аз замин 1 таравад 1 метр 80 сантиметр, баъд анамин 50, анамин 50 аз 1 метр 80 сантиметр бояд тиед. баъд зур мешад ана ранги вай. Лекин инам хай баст асу, лекин ана ба шакл даруриятон ин ҳамо безеб. фарзандои гуфтаги кӯдакоя гуфтем ки вақти баҳор ва чинда партоитон. ин ҳам кадом кӯдакон ё гузараштаги ё ки не инам канда партофтину ин қиша мондиан. ин қиша мондаги хела мондиан. вақти чиндан ва акар аз писта чени писта буд авая майдатар буд ки мо чинда буд. ҳамдурон азиз мана ин буд чормағзи чандер ки мо ниҳолашро мебиёрем ба шумо 50 сомони ниҳолаш ба қувват 1.5 метр худо хоҳад шумо метавонед боғҳо обод кунед. Мана омадем бо бес як ниҳоли дигар. Инам 3 сола чормағзоша бинед. 1-2 кило дошта бошад танаш. Не камтар ака барои ки чиндем охир агар намечиндед шояд зиёд дошт. Не намечиндед ку зиёд мешуд, ҳам чиндагитон нақс шуд. Начинед авж намекунад ина бинед. имсол ният дорем ки тирамоҳ ба аввал имсол тагаша мезанед. Тирамоҳ ба не баҳор моҳи апрел абрезка мекунанд. Фаҳмидед ман? Гирдаш ба ним халта поруи мурғ оварда чоши. Албатта зур мешавад. барое ки вай дарахт ба тобовар. Мана ина бинед чӣ хел шуд. Авж кардаги ин 4 метр шудаги аллакай. Ҳо ана боло дидед? Ана боло ҳамаш мебандад соли оянда. Барое ки ин ҳамин сол навдаи кардаги нукашва мебандад мана бинед. Мана дар нукаш бастаги фақат нуква мебандад ин ҳамин хелин. соли оянда ана ҳаминҷо пури чормағз мешавад. Ана ҳаминҷо пури чормағз мешавад. Мана ака ягон дона намонда чинда партаги. Нақс кардед да вай? Ягон дона мондаги не кундашам биёд, кундашам фарқият мекарда. Каниш албатта. Албатта ҷураҷон. Хай шумо Дилшодҷон худо хоҳад моҳи апрел мо ба шумо нишон метиҳам бо буриданаша. Ана ҳамдёрон азиз, анам хел чормағзои чанд лер заказ кунед аз ман. Ман имсол ба шумо мебиёрам боғҳоятонро обод кунед. Ин тирреша аст. Дар тамом ҷумҳурӣ мешавад, парвона кунед. Баъд Искандар иншоаллоҳ ки баъд моҳои феврал ба ҳамин боланги замине ки себи симиринка асту пир шудаги 30 сола шудаги вай. Имсол ният дорем ки зимистон ҳамаи ҳавая зада. Чанд гектар худо хоҳад? 5.5 гектар ҳоз дорем. Агар боланги замине ки беда коридага ҳастем, агар маслиҳатомон шавад гӯем ки вайш ҳам мекунем, мумкин 7 гектар мешавад. 7 гектар анакун ман ба шумо мебиёрам тахминан қариби 2000 дона мешавад. 2000 дона заказ мекунед, ман барои шумо мебиёрам. 2800 мешавад. 2800 мешавад. Ака ина ҳамо акои мунаввар гуфтаги нигоҳ кунед. Ана байни ин дарахту ин дарахт 7 метр. Лекин байни мобайни ҳарди ин ба яти дига шинондагӣ. Шумо шахмат кардед. Хеле ранги шахмат бори кардан ина ҳамо турк гуфт. Зиёдтар кардед. Вақте ки агар мо ҳаме 7 метри ба мешинондем 225 та мера. Вақте ки ихел мешинем қариб 400 дона мера. Беҳтарин ку? Ина ҳамо агрономи турк мо баго фақат бедаи тагаша ана даст кати даром мекард. به بچی نمیشد. نه با تراکتور نمیشد. تراکتور نمیشد. انا همدیران عزیز با یک وای دیگر بود است. اگه دلشود کرده است شахмат شنونده است 7 به 7 نکه شахмат شنونده است. همدیران عزیز نوار بسیار شد که بسیار شد. درخواست کنید از همین چهارمغز چند لیر من به شما بیارم. نهالش 50 سومونی. کدام بسیار میگیرد پیشتر زکات کنید با گپ میزنیم. خدا باشید.